Kakasi Students Union kalapan pau badon wui barjala wayok bandrung puli Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery MBBS lingba ka open category na kabha puli jong kajala Meghalaya udai brayok lupai ka birth certificate system swaban khayo u. Yakani lapan pau do samla Lombok Star Well Marngar u President ka Union haka no pai singi jong South Rek unai lur arjar pulai hadian ka jingwan yakran bat ka menteri jong tanat ka kot ka khia ka sarkar jala ka Dr. Maisel Ampri Lingdo halor ka thop ki bayok puli MBBS. Ka Union kala ong bagadon gajing bakla hak thup kerteng ki biyo ban puli MBBS bat ong ru pa hak gajing pen bana bakerki jong tanat ka kot ka khia ya kate ka thup la syam bagi kerteng hak open category ki dehi ki jo ki ba pau hak screening list. Ka open category kadai banlong salon sar ya barok kinong song shnong bapura jong ka jala ki pakon thop ki riulum la ong ka Union bat kadoru ba ki barung hapo ka open category ki dai ki bla isan khaman bat bon na ki kim don ya ka permanent residential certificate bat thapan banda ka professional permanent residential certificate ka patrai kam tang ha padeng lai banai hado khat ar banai ti daga yang tuka kasih sunyan ta kasngi wani kandu ya kong pudin ka long ba hadin bagila penmi yutelis nam tak ni kebha ki semala puli balik di doktor nam kapha chokka ko man ngi ada isu teng tak tiup la dap bagi long artien pan sing sai nak yang ko man ndai ka lai khoi tarik kala kami se biang skoi kales ngi la i ka tarik ala ngamba kila pathai ko bor ngi lap ban ba ka ni ka open ka tering i ba kidan jing artien kerteng Andai nak galiang juga seng tang supek kerteng ina mla ban usngap andai marmar ngila wat lamba di la genti lamba ka RTI ya kikot slag di somet ngi syambat ngilap ba kilong artatien bat kilong dauful wa kom somet bat isla ngan supen sai ini kalong bangilap khamtam lele ka wei ka bat certificate kalong ba wei somla puli ukha arjar kat ba ya ka bat certificate la isu nadu arjara Judan mau jauh beri oleh isu lupa sistem sopan kah. Setiap lupa mau tahu isu serket bamni sodai container sedang dapat baptis lupa nak. Tinggal semua bakom kini kiki bana kalian demi kesengi lap bagalong kini kebom baik berarti bat nis semua baju lesi kadon selendet bat bangi teri tayu ha bagi kom perintan i wiru kubur yang jenglong artadin bat ila ai asyaran ini ba kini kikis belong daful marmar nak kaliang ke department kan sa dari eksamen biang iki bat kan verify biang ikut Islam bat la dalap kan sense don ke rebuk sana nak teng jungki bat ngikmi lenti ba ka korban kan long serius nak kam bat ngirai ukren du marhamat mentan bat usi amru ba hapan siam ni ke kam kalong ber serius tela da belum serius ke kam ta ngi nak kaliang sen ka kat ngbai nomor ngim kuwa ba ka ju penyajian senam Bereu ki bana Bihar na ki ban yo kota nang ne po jala jungi sngoba kalong ki ko mlaban breng ti kot ki slaru tenteng haka profit kum ka aftershman kalong ba engineers inhabitant or permanent resident kat bagi ni ba apply kamdan wei ro bodon ni kata PRC udon bai tang professional permanent resident kabalong badet tang laibana ndro banai bat kha arbanai ti hadim lakut kini lai benai hindru benai ka benai gidang dain mki nom som sunu bra jam jala jam tak baka kus populi doktor kam de chisnam kala bendai saus nam stengsan snam ko kus te kumini ki ngas ngoba ngalar bandong ba kani ga biggest mistake na kani ka concern department hap syuk yang lemu ya ki kot sala but tidak pedu kita ki bat certificate hajing isali ki apply ba sikit dia nak suppose nam ka arsnam te bro kata apply te lada apply makanaro kadi bendon ka kut odaru hadu gini semdan wa takut odaru lari kasi international lari kasi ne goro boleh apply bak sedikit hadin abna laibna sokna sabna ipane takut odar te boleh kin ai kun khat long kun khadu temni bundi kasi so ko bugi gi kalong liang ban ngidam la ban pedang tinggal persau saka minister bagi minister ko kula ba kasa kami pedang marmar gekam bergaliang jo seng is aditi show ikut islamic ulum ta janmian dagba yang pak sarkar saka minister berjur sosial pakai kami beli akam ban nginget ba ka hok jong gitu kisamla kiba de hok ban yo kam de bentuk pemtang kata om tai kita ban kini ka hok jong isamla pudi jumi handrai ngila keren yo ya minister kalong what ya gitu kiba isu ya gitu ka professional permanent resident ka turu ka longga ka kilam ya jumum dai makita ka usab hap na ka jing stop nagaliang ka minister ka sab ngila keren ba
ni kran je kanu kanu ko open benlek ha kam puli ti ni haban bis kumnu ubaret ulong hajrong bat khamhe ulong hopo kamar ko open menteri kamdai tong taw dokhar le yaboro honto adai khosi na garo munro kat kum ki max piyo re komle akni iba kadon ichendat ban ladakini ki arut khasi ki bat don hok ban kiyo hok open menteri ki don po kanega khas sti les don khasi di jantia kapan iba ki blok ki arut pari khasi ki kiyo honto bade ban yo honto tinga so bane kadai sebentar bi khangat yite ki samla ki bade hok ban yo le kaliang juga seng la kran ba sai ai ba long transparent ban khoj ka kum do ti ba dai la kil ye long sa kum ning iba kadon jingle butuk na yang department hi kali interes ki la kran sai khamtam gi kran kong bat ba ni so thu ka kam ka long kurki ba long timet ba bat ka poi ka notice jungiru ka long ba di i to ka long kurki so plan hari kran ba itu gi long downfall ba gi ko islam ni ayo ting i jing start document kunu bukan le ndai tang ka wai ka long ba ki bom dei hok kim dei ban lek puli na kabha jong government ai go biang kot islam la dei manum noru de ben yo ka hok umbaga government la penbet nam tak kabha jong so puli man la ya man ta ka government ong tam tak kham tam tik bolong atatien kan put on hold mar ta janmit min sapha agditi su jungi ki badang lum thop ta janmit ka pengiyo la yo menen man ta dang yo su pakai se examine tikani ka kam dei bakatang haka kom primbing li yo krema kum on kong le krema khmat museum pakai sistem immediate step ini kunu benle pakai song kamera bajing start no sota kunu benle kam pakai jingdawa demi kolong kad ben reaction men sesi nalar gini gi khandai ngot ki papi la kada ma statement bu jong ki dang don chu right ta gi bamdai gangdon su tengi dang wat lum thop su kham tam ki kot islam ma ni haban yo no ni tai kum ki somet yu ki pan yu kham ni la ban pensisa yang penting kini khandai ngot iklam submit ya ka permanent residence certificate lagi submit penban dekat provisional permanent residence certificate ka belum valid tang lifeline ka belum valid tang kadar line government after 3 months tim they issue citizens of Meghalaya ka criteria ka permanent residence certificate not PPRC na PR ko PPRC ka mo application jp kalau invalid inilah keren ya minister ru yang insa shim action juga ni insa ai details insa pa sha ka government insa pa media ru kalau kita berjumpa kini kerteng ni berjumpa bantat dari ke government ni ke pan dengan insa ai government ru juga mani nim priang lamar ba keren kecikeran ru officer wong mana ba they are still applying for PRC kita apply ke PRC dari mengi mentala dengan late class dari happen submit ke makshi dari ngim submit ke makshi di du kelas yang tu college nimla on ai ka daw ba bidang apply ya ke makshi dan ni original certificate ta abang iduna kau ke dokumen kamu ngindu ban maki ru ki di bandu ban ajik sisa ke bahwa waiting list ru dan lainut arngut ki biang ikut Islam wei pada ulong ta kunjungi datang ke PRC kidang ibala submit PRC ke lalu invalid kepala isu hubungan ini Julai kalau dibukut August tersebut August by the middle of August aja dibukut kita submit pada yang ini kan iu ketika kota ke pemerintah itu lebih kayak pakai government ke dibentuk kalau bahadin hablut menja di apa ini begitu di argut kasih bila kular bagi kentil lah open kategori dilapan kermaru ya kacing jah ustam arjaran hau bakapur bagi alot seats dari semla puli Meghalaya puli BSc Agri lihat tu kapur ki dan ki kasih ki bom yo benru ben kategori orang ki mark sejuki wilayah on merit list ki benru ko ben kategori tu for agriculture minister bawa tidor ndor le kedu bat angtu tu hibat ki officers ki ben begitu ki kasih ki okey lo ko ka open kategori bat akan cakap ka juki pada kasih jelis orang no sedikit arbut ki kasih ke orang nak